KARDOM kadu kave Karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara du an fans tame lapen pini nali tum fan la so video long na kethan ponzi la bangke koson se nali tum Amrit Brikshya Andolon ka apply neng zima lapen koson se renewal neng zima la so puthak se nali tum fan la so video long na piklang ponik po lapen nang than pachini ponik po lapen pini last date lo ka apply non renewal non pin Amrit Brikshya Andolon la bangke lase prabjin pen nali tum jong si new registration selang mate apply pilang pulte nali tum prabjin pen apply ikon la pen tuning ka apply tanga tum stame prabjin pen nali tum renewal claim pon ikon tangte non pathek pen lang polona la pen chethan polona nali tum la so YouTube channel subscribe ke lang pulte subscribe ikon la pen latest update kilong verse fan adung hes tame belarjan theknoi hodas tame nali tum berpon ik der non dapen nalitum laso videos tame ko an master serego karbiang lo ras tame palagi nang lapen pachini nang tagdenon ka apply process le lang polonang lapen chithan polonang tagdenon pathek pen chithan polonang Amrit Brikshya Andolon 2024 new registration aputhak lapen laso registration labangken pini last date lo lasinali tum jongsi registration jipulte non ta pordola nalitum registration paprap ikon dapen benefit ko PPC longjima pulotang te nalitum la so website ang wang te nalitum benefit details ba nalitum dakpen thek ponlong ikpo ko PPC nalitum kilongjima la so alli bangke nalitum dak thek ponlong exi category kaddu kavyang ton dak details nalitum thek ponlong ikpo nanilila an details nalitum phanang than thelo athema aport dak kom ikheklo lapen self help group atum jong si kidam tang hot registration dun tang lo pulo tang te nali tum puthot renewal nang lang la teachers self help group that kali education department la pen kapre department atum stamelo nali tum stame prabjin pendak renewal nang po kali pulote nali tum rafan stame notice nang le rok ta thek la nali tum prabjin pen renewal je finally kidam tang hot stame video upload ponik elo nali tum dak screen mate nali tum laso aba.assam.gov.in laso website long wang iklo mate Amrit Brikshya Andolon laso official website long wang iklo pulote nalitum lason arjan thek ponlong ikpo lape nalitum lapu anad lang lo pulote dak 3 line duizi laso dim nalitum ber ingnang pu lape renewal je afa nalitum la renew registration put thek longji la renew registration la long nalitum ber ikon lape nalitum dak thek ponlong ikji registration renewal, please complete the following details to renew your registration of 2023 mate kidam tanganing kan hod registration dam tangatum lo lapen renewal je fan hola so nalitum registration hod kulo so mobile number sipidon mala so mobile number dak ber nang po lapen la generate OTP long nalitum ber nang po generate OTP long ber igdat pen nalitum a mobile number long OTP nang le ekpo la so OTP ba nalitum la sodim fill up nang po la pen puthot nalitum la submit puthek longi la sodim ber ek nang po la pen apna process nalitum jong si renew full process nalitum langji pulte already ni le video upload pon ekelo nalitum hodak pen damra lang dami la pen puthot nalitum non puthot la kimi renew diak registration je fan labangke nili nalitum hana piklang pon thu ikpo koson se registration engzima nalitum a mobile along pen kechengsi la aba mate Amrit Brikshya Andolon Google Chrome long stame tok dam egon la pen lason interface mate lason arjanang klang ikpo same process lo nalitum la 3 line long thek longji la 3 line long ber nang po 3 line long ber dat pen a feed new registration la ketok thek longji la new registration adim ber ik nang po la pen nalitum jong si asa pulote la asa long ber igo anganwadi pulote anganwadi lapen defense parliamentary organization lapen education institution la educational institute la bangki teachers atum fanlo lapen la ke farmer atum fanla farmer pulote non khiti city read kachutiki sai kachutiki atum lo lapen NGO lapen other individual lapen other institutional the son that da pinang ando self help group atum do nalitum dak thek ponlong exist self help group lapen small tea grows lapen tea garden village defense party mate VDP alang litum stame dak pen fly dun ikme lapen jongsi nalitum farmer pen pulte nalitum la farmer option long ber ikon farmer long ber pon ikdet pen a fit dak loading ikpo
lapen dak form bang dak fill up nang ikpo copy paste fill up nang isima la so process nili non nali tum han paklang pon ikpo kijeng sinali tum dak thek polong ikiji registration farmer FPC lapen FPO dak do FPC la so full form la bangke farmer product producer company lapen dak FPO la bangke farmer producer organization lapen please fill up details below star mark fields are mandatory matela star kido on banale tum dakpen fill up don etna po kicheng sinale tum la basics details banale tum dakpen ka fill up nang chi kinang solo nale tum dak do farmer producer company mate FPC lapen farmer producer organization sample la farmer nale tum bere go lapen dak name of farmer mate nale tum amen dak tok nang po lapen mobile number nale tum dakpen fill up nang po mobile number fill up idet pena fit address saba nale tum fill up nang jikina sorlo location nale tum dak bere go location adim lapen dak option long exi rural urban nale tum long exi nale tum ko so location ben belong man non nili tum sone dak rural lo lapen district nale tum dak select nang po Karbi Anglong West Karbi Anglong sta na ho district sta nale tum select nang po lapen Karbi Anglong dak select that pena fit block bang select nang po block nili is Karbi Anglong se select iglo la se dak block bang ke nili example Haura Ghat nili select bonek po la son tak si nale tum la address along fill up na po village town pin code nale tum post office lapen police station la bangke nale tum fill up na po fill up tang det pena fit dak land and sibling information nale tum dak tek longji longle ko an si nale tum area ke thema 1 bigas 2 bigas nale tum dak pen pidun ikme lapen la son tak dak number of sibling nale tum kon an si ke ema theng pi rong la so theng pi dak numbers ta men nale tum pidun nang po lapen identity information la bangke kinang solo identity information of nale tum da voter ID pan card aadhar card photo identity card central government PSU or state government PSU only lapen job card nale tum pidun tame ration card lapen pensioner card photograph freedom fighter card kisan passbook with other photograph lapen others da option tulang lahai kitok longpen avi pulte documents avi pulte nale tum kapre documents song sido pule la others along bare pens tame nale tum upload don ikmelo ate manon non molom labang ki aadhar kadu ka belongs tame dui aadhar pan card voter ID labang ke nilida aadhar select pon iglo lapen nali tum aadhar fan photo click ikon lapen la choose file along bear ikon choose file along bear ik dat pen kuna sinali tum la aadhar photo doma hoda pen nali tum bear ikon lapen chi upload ikpo lapen la complete thailo pulote nali tum kicheng si dak basics information lapen address land and sibling information identity information lapen like complete tile pulte nalitum la generate OTP along nalitum bearing nang po generate OTP long bear ik det pen fit da OTP nalitum a mobile kipidin a mobile number long OTP le ikpo hala so OTP lakhe only 5 minutes wait 5 minutes ang pong nalitum jong se OTP fill up don date nalitum la OTP bangke expired ik det po da sinalitum dak OTP nali lopul la sodium OTP fill up ikon la pen la nalitum la screen along thek ponong ji enter the numbers of s so in the image nalitum la image nalitum a mobile on sta da kaprek exit captcha ke so captcha long question ma number do nalitum la dung het kido a box along fill up nang pu fill up tang det pen a feed la submit puthek longi la submit along bear pon ek nang po submit along bear pon ek det nalitum registration asap so da apor nang ek chat po anpar ke nalitum submit ek det a feed thek pon long ek pu dak registration successful pu nalitum thek pon long ek pu lapen nilidak blur bi kolo registration number dak dolo lapen you have successful registered for Amrit Brikshya Andolon nalitum dak thek pon long po we look forward to your application a confirmation SMS will be sent shortly lapen SMS nalitum a mobile along stame nang le ek pu jala sonlo a process labangke lapen kaprek da category mate kaprek lason teachers atum hanle kaprek lo documents ma same la process ka fill up on ngji sitame eson sonian chodlo sinali tum jongsi registration selang pole prabjin pen registration ego nonni litum son normal amuni sitame registration don me lapen copy benefit ma longji ni li tuning a video tuning ka upload tang ka do nalitum lang pole lang dam ego hal benefit details anili than pon igerlo lapen
pini bangke registration aputhak sinang than pachini pon ikchorla pinap ni linali tumpan koson se certificate bang download neng zima la so process tame nali tumpan nang than pachini pon ikpo la sinali tum la so video ka an ma share on share ego kar biang long ras tame pala iknang la pen pachini ikna tangde non tangde la so video long bang la aneng ton pon ikna do me thagme kadu ka ve kar british 2.0 youtube channel long kelang rat ans tame kardom to change your